kasita udia imam ngali ku tashahud oba ali kusoma tahiyatu isembayo kyekubonerako wezere muswala iye fajiri iye gumudikini wamdu ali kusala rakazi zibiri azimalira ate ali ku tahiyatu ikolaki isembayo wowikala ukola otyena usome tahiyatu ingerisi wochiri kuduya raka wadendwera ukome agati namosome tahiyatu nga imamu nali kusoma tahiyatu yo isembayo ukola otye nam kasitodia imamu nga ali ku tahiyatu isembayo muswala kukukubirisa kuti imamu hadithi ilometi imamu atewe wawo lwe kuba nti alondererwa hati mukulonderera imamu ulini kwitegereza ali kuki byesi imamu aba ali kukola abyo niyo byesi nawokola hati nga wamwigatireko leta tahiyatu ujimaleyo usalire kumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam umaleyo nga wamalireyo iliyo kulomberako kukwiromberako nga nuwiromberako kubanga imamu niyo byesi aba ali kukola nawo wirombereko byosi nga imamu naba ali kubikola paka imamu atole salamu hati nga atolere salamu wamanyire oti hatate benkere iswala agimalire basi hati wo winyuke utandike ziraka zozi ibiri nekasitokalawo waleta tahiyatu iye kisinza wimemu hagati then kiba kitegeeza nti wingire muswala nenga olina ebirozo byo wawukanire ku birozo byo nano byo imamu kubanga niye imamu uwona uwikakasa oti ati nga nikale lulwikala lusembayo hati ndikasitosoma ndi wagama hagati wiramu kuwulirisa buwulirisi oba wakolere byo ate nga wezere olukugana kulonderera nano kulonderera imamu nekasita osomako wagama hagati hata hiyatu waleka kuzani imamu kekuloma kuti swala yoyonekereda kefada nekuloma kuti wakolere mu busenso bikulira kujena ni nani ni imamu hadwerada kale ekyo niche sutebere oti nga waduire imamu ali ku tahiyatu isembayo ukolotye kulomere kuti mwigateko ukole byesa ali kukola paka isi swala nakola kino inawere jazakumullahu khair hati kolomarura nga kulukuganika kuswala nti umuntu inyusa jimikono kulevochi oba jiminundu jenga oba hena heisi inyusila jimikono muswala yosizana kukozesera akendwera kukubolera byambagana kunana kuswala umusiramu inyusa jimikono jimirundu mubifo bine kolma kuti chifo chisoka ngali kulete kyesibalanga bati takbiratul ihram takbira ejimizo isoka Allahu akbar inyusa jimikono kuko inyusa jimikono gumurundu gwe kabiri inyusa jimikono ngali kuza mu ruku' kuta jimikono kumesigam kubisigam kuko inyusa jimikono gumurundu gwe kadatu abali kutura mu bisigamu sami'a Allahu liman hamida ekifo kyakanga kyekadatu kyekane inyusa jimikono nga ali kwinyuka kunina ngekale mu hagati ngaza kuletera akaye kadatu ati Allahu akbar hati okumanya kuti azire kuletera akaye kenga ye kadatu nadala nkwabere musora yeraka zizisuka muraka zibiri hati kitegeeza nti aba ni bifo bidatu byesinyusiramo jimikono musora ye fajiri kubanga niyo kedini raka ye kanan ye kadatu da nesora ye magharibi aba ni chifo kyesa inyusiramo jimikono kye kane ngali kuza kuletera akanan
iraka ye kadatu muswala ye isha niye dhuhur niye asri inyusa jimikono ngali kuza muraka yekenga ngali kuza kuleta iraka ye kadatu byabantu bifo byesi umusilamu inyusiramu jimikono biba bifo byenga bine hati bifo bidatu biba muraka kitegeeza nti iraka yeziraka iswala yeziraka zibiri inyusa jimikono jimirundi mukaga muraka esooka jimirundi jidatu ni muraka yekabiri ne jimirundi jidatu kitegeeza nti muraka muswala yeraka zidatu inyusa jimikono jimirundi 10 wanfulire raka esooka jimirundi jidatu raka yekabiri jimirundi jidatu raka yekadatu ye magharibi jimirundi jine kubanga ndi inyusa jimikono ngali kuinyuka kuleta takbira kuleta nanu kuleta iraka yekana yekadatu wanfulire ne iswala yeisha inyusa jimirundi jenga kiba kitegeeza nti wongerako jimirundi jidatu kitegeeza nti inyusa jimirundi 13 ati kitegeeza mu dhuhuri muba muri jimirundi 13 mu asri jimirundi 13 mu magharibi jimirundi 10 mu isha jimirundi 13 nenga mukusomesanga kusomesa kuloma kuti jiba jimirundi bifo bine hati bisigale biba duplicated lwe ziraka nga nubona ni kwandiro mere kuti iswala ya subh iri ni ziraka zibiri umuntu asoma al-Fatiha jimirundi jibiri wanfunire nga yaberera aka iswala yeraka zine asoma al-Fatiha jimirundi jine nga yeziraka zidatu asoma suratul Fatiha jimirundi jidatu wantegerere bulayo ne echocho kiri kuswala zesiku kuinama kwaza kwata ni gumutu hasi ne iswala yesi balanga bati iswala ye kufa naam ni iswala ye yidi obe iswala ye kulombe mfura obe iswala nga inyanga ya hambiwire ni nanu ni gumwesi obanga gumwesi gwa hambiwire ninyanga ziswalazo nizo takbira kukwinyusa jimikono kwinyusa buliraka msalatu janaiz iya kusali iya kusika iya kusali la umugenzi niye kwinyusa jimirundi josi jine nenga ukinyusire ke kuloma kuti iswala eba yakolereki iba yafireda wanfulira bulayi hati ekoni okukwinyusa jiminano niyo kukwinyusa jimikono ngoli munano ngoli mu muswala hatugana kusira ku kintu kindi ng'omuntu ezere muswala afugirisibwa kusala iswala zidatu oba zine oba zitano ng'akozesa iwuzundwera koloma kuti bajungu teniye kasita sala fajiri isinga bulayi afuna bulayi wuzuye ambaga mushende gwe atandika kujenda ngamalire kusala fajiri iswa wuzuyo agisalira ko dhuhuri agirinda ngali kuchesa omuntu amuwaga umushendo kubanga anyala amba munkono mo omuntu nduli ni buchafu ali nibo yabalinda bateswala asala ni aswiri iwuzuye neyo asala ni magharibi asala ni isha ndi isinga afune uzu agona ni nani agona ni uzu ndira mwabikola kufajiri hari kitebo kiri nti onyara was wisinga bwisingi ngoganire kumiri yabumiri ngakoliko nini esala nendi mboga ya dabulandi wasala esala ndi wasala jindinga osalira kwikosesa kwesu wikosesere kola makuti nam pawo buzibuda muntu bwadenga beri imirisire bwe imirisi amfunire iyonjere afuna ni wuzuye nenga kaliko nini ye kusala esala ne imbuga ya mudabula ko yesala ngali ni kusala afugiriswa kusala afugiriswa kusala
asara dhuhuri era kunayo kuuzu yeneyo anyala asalirako ne aswiri aleta buseni yeye kusala nenga asigala nga ali munana kubanga kikulu niyo kuba nti olumuyonjo uli ni uzu hati niye Yesu uletere ngo lukufu ne uzu oyo fe kuitaga kujimanyale beri wakaba nkobere ni niya ye kusala esalayo osala abakulu nti uzu ndwera onyera wagisalira koze swala zanjawulo kasitebanga ekiri nano ekiri indai kurukuteba umuntu usalira iswala nadala omuseza nga ingubo yika hasi bukongovule bulanga batina muri gisu bunayo maimadina mtonyana nenga bukongovule ubuntu bulinga mbozi nsundo kuchijere naam inkumbo kurema kuti inkumbo yenayo inkumbo yekijere kakantu koko katafuwa koko ngomuntu wabene ngomwana nga akusumbua okubabo ya bwatafuwa hatu musezanga agwatire ngubo nga yikire iswala yeri tien nam kurema kuti iswala y'omuntu usale swala nga zingubo zezika oba zikweya nga lulimiro bulijo oba ekanzu ikweya oba impale ekweya yika hasi kuroma kuti kisokera dala umbaka sallallahu alaihi wasallam asomesa atumuseza nga agwata zinanga ziba hangaji hebukongovule naam ne buli kikika kyosizana na byaluma kike mu muliro hatu umuntu kasitaba nga akikozesa efujo kugwata zinanga nga zika hasi lwega malala ni fujo umuntu yaba akolera ensobi naam era bamanyi bayawukanamu iliyo baloma bati iswala ye efugirisiwa lochina kubanga aba agwatira abimbire ko bunano bungata nga nikiri recommended ne bandi baloma bati iswala ye efugirisiwa da kubanga aba agwatira enanga Yesu mubakagana onfunire hari kiba kitegeza nti umuntu kasitaba nga akikolere nga ali kujerega byombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuloma kuti iswala ye iba mu question mark ne kasita akikola nga niye kali kujerega byombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam iswala ye kola iswala ye idabula ne usalire nyuma wewe usalire nyuma wewe niye kali nibuzibuda iswala idabula kubanga niye kali niye ono urukusala usalire ningubonga yeka hasi ebunana ebukongovuleda amakulu nti imamu kasita kusaza nga niye mpale ye yika hasi nga ate akimanya wesala yo we double iyo ke bajibesingira ku imamu nukuba nti niye ye yafirede kiringa nubona imamu nga abasazire nga kayi ni uzu iswala ye yonyene niye kolati niyefa ne nyimu ali nyuma kasita manga mbele ni uzu yenye nyesala yenye iba kolati iba intufu umbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam arumati idha ata ahadukum as-salah wal imam ala halin falyasna kama yasna'u al-imam kasto muntu eza muswala adi ya imamu nga ali kumbere yesa aliko yose na banga ali nche sali kukola muswala na akole kichenecho anfune bulai werondere imamu bisa ali kukola bye gwato bye weninge lisa ali kubitisamo ebyo bibiri byoda wabula sidira bikola bisa ali kukola muna bisa ali kukola muswala onfunire bulai icho naam so kitufu kiri nti umuntu iswala ye kola kini iswala ye idabula umbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam arumati babantu badatu Allah kaza gadika ndabo kuna enkomerero ate kaza kubasima ate kaza kubakosesada usoka umuntu gwate nanga yika yabitisa kubukongovule nga abere ngo museze uwe kabiri ukola jimirimo jimirai amarata nika kujiganikiranga nakolere aganika ewana yeniyo wemba kumuzikitigo era senyo wemba kumuzikitigo era senyo wemba kumuzikitigo era senyo wemba kumuzikitigo senyo wairi takali senyo chiche ndiche sokola chirai nekuza ngo chiganikirira umuntu yoyo Allah kazamusira koda no muntu sembayo mbaka sallallahu alaihi wasallam mati usembayo niyo no muntu utunda bibintu byenenga buli kasera abirayirira ko atenga ali kulimba wallahi ifuna kozeti wallahi kindu chirai
wetunda byo ne mose na kulonderemo kuganiremo umuntu gwate ngubo nga yika hasi ebunana ebukongovuli naam kale kuloma kuti umuntu andiberenga afayo kuba nti agwata ingwata yebunana yebusilamu ingwata ilikomedi numbaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nengo mukasini niye alini kugwata ibwe ibimbe gumubiri gosizana ate andiberenga wadenga ali kujenda wadenga ali musala wadenga ali kuza mukatale wadenga ali ngwewewe wamfunire andi ibimbire gumubiri gosizana era ni bijere andi gwatire socks amfunire baleka kubona bita binano baleka kubona bita andagiroda ni jimikonoji andi jitereko gloves ni amaso andi terewo wade sitra amanyanti ali atebenkere iswala ali kujisala ngomunano ngomutebenkevu era ni munzu hekumufugirisa kuba nti agenda bukunada nadaranga mwabere mu babantu baba kali kumpini naye oba omuseza wewe obanga mwabere mu omuntu nga mulamuwe ngali ni naye munzu ali ni kwibimba bulai ne babantu bandinga abere ngali ni mulamuwe hango odiola aza kwanjiro mukasi wewe batati oyo mukasi wefeyo mukasi wenyeyo wenye mukasaba wenye kabo mukasi wefeda sambo yebusilamu mbaka sallallahu alaihi wasallam manga ngaba mutebere byambaga na kumulamu aromati mulamu oyo kufako atiba akasiba atero okuyabulira bamulamu bawe atusako kitambala ni chifuba achogesa mulamu we olukukola bubi ukamogesa ni jimia asida udiyo mukasi mulamu alikogesa jimia asi busilamu bugana mbaka sallallahu alaihi wasallam akola aroba hachifugirisa acho naam kulukuteba nga kwamalira ensongayo kulukuteba kuti umuntu afugiriswa kusala iswala nenga ingubo ye yika hasi niche sikwama kuteba nti ingubo nga yikira hasi kulomere kuti ngabere nga achikozese fujo iswala nyala yafu nengabere nga achikozese fujo ngabere akumanya iswala yebenano iba intufu amfulira bulai iswala ifugiriswa kusinzira ku hadith ngabere nga achikora ngakola ngakumanyada nkulome nti bamanyi bayawukana naam bandi balomba tifugiriswa bandi balomba tikola kefugiriswa da babano mbati fugiriswa balomba ababimbire bunano bungata oba bukunya ne balomba kefugiriswa balomba abagwatire ababimbire bukunya ne abo bimbire ko ningubo yesumba ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam aroba abakolere bye nabi aroma sallallahu alaihi wasallam nti man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd umuntu kasitakola gumulimo nga gumulimo gwe guli kwendagirira yefu Allah alikuza kumugobesera byesi akolere kino byesi akolere ebyo kale kigena walwana wateboti busilamu buloma kina kunano kunsongayi naam umuntu anyala agate swala nga pawe ensonga agata bugati kuloma kuti ekifugiriswa kumala gata bugati swala nga pawe ensonga hali ni kuba wensonga entufu ijiro kolaki ugata iswala dhuhuri kwa asiri magharibi kuisha nenga insongayo ili ni kuba nga kina kukalubiriza nga wakugata da nenga wabere nga ikina kukalubiriza nga wakugata ekitagisa wabantu kolaki ugata ziswala da salira ziswala mbulana mu bisera byayo Allah alumati ati iswala inna salata kanat ala almu'minina kitaba mawquta iswala yali kwa kumusilamu nenga ili nani ili nimbuga yaye nani intufu hatu ukahamba dhuhuri ujisala adu era ni asiri naam yes kitegeza nti nga wabere nga kobere n'ensonga dhuhuru bawagisalire bulayi na asiri bawagisalire bubi era otekwa kujiramu nga wasalire magharibi waleta isha wasalira ku magharibi nenga pawe ensonga kitegeza magharibi bawagisalire bulayi ne isho bawakugisala bunana bawakugisala bulayi da kubanga busilamu bwatawo iswala buli iswala isali omumbega yayina mumbuga yayo intufu kiba kitegeza nti kasitokola goti oba olukukola ebintu byowo hati aya Allah subhanahu wa ta'ala akugana kukola ebintu ngokola byowo alomati waman yata'adda hudud Allah faqad zalama nafsahu umuntu kasitabanga alikukola ebintu nga alikubitisa mu byese Allah aragira aba ili azamanyira omwene
kachigana omuntu ilyazamanya omunano ilyazamanya umweneda. Allah alumatina mu aya jindi alumati wa man yata'adda hudud Allah fa ulaika humu dhalimun. Bababu kazinsalo ze Allah subhanahu Allah alumati sura yibajisala sawazi. Ida ni chigendero china Jibril yeza yabolera mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti sura yibajisala sawazi. Bamu wasawazi soka ze hagati nizisembayo. Hati wendu lukuma gabigata bugati ulini kuba ninsonga intufu ikwamira ko bantu gate nano ugata iswalayo. Kukuteba kitebo nti iduwa Yesu kusomanga kulukwigula weswala ila mulwetyen kuloma kuti ziduwa zinyingi zingali Yesu kusomanga kwatandikira nano iswala. Naam. Iliye no Yesu kuloma kuti subhanakallahumma bihamdik wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Aba yojindi wabone duwa Yesu kusomanga kulukutu la mukifo na yeduwa yo kujisomanga kulukutu andike swala. Iyo nayo kujisomanga kutandika swala. Haba yojindi ni jindi kerindwe dada. Aba yo inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara samawati wal ardi. Nayo na yakora itandike swala zingali. Hatu muntu yose Yesu abasomere ukaloma omuntu batutirwe kubeho waambera subhanakallahumma bihamdika waambayo wenyoti ngasomere jindi ibe mfura. Kiri sunna kuba nti kujikola kujisoma. Naam. Ne muswala salatu janaiz kebajisoma. Salatu janaiz niyo kasita kutandika kuti Allahu akbar kutandikirawo ni kusoma al-Fatiha. Kotandikirawo wasome duwa ntulukuto ndika kukwigulawo iswala. Niyo tandika butandiki nani butandiki direct. Hadi kiri sunna omuntu kujikola kujisoma. Nenga aberenga akujisoma iswala kefada. Naam. Keri mpaji muswalala ne kukubirisa uyige yoni nani ni jindi Yesu nyala wajikola Yesu nyala wasomerawo. Amfunira bulayi. Naam. Kitabo kindi kulukuteba kuti umuntu afugiriswa kuba nti asalira inyuma wa imamu. Afugiriswa kusalira inyuma wa imamu nga niye imamu ali kukola bindi bityo. Niye imamu ali kubindi ni afugiriswa kusalira inyuma wewe. Ngolu kusala ni imamu ofugiriswa kumulonderera kubyesa ali kukola. Kukukoloma kuti imamu yesizana kumulonderera to the dot byesa ali kukola byose wadengo omulema. Hati imamu kasitaba omulema ngali kubasaze kale nanye mwesi mwikala. Kasa abasaza nga alambisire nanye mulambisa. Nanye mwikala mwalambisa abasaza kitegeeza nti hemuliyo na gundunya abasaza da oyo nyo ni kubasaza. Ati mukola kyesi ni ali kukola. Ikala mwikala. Nati imamu na imamu alwala bijere gumusuja gumulimo ngekale kuntebe nyali kusaza. Nendi hati wakasito olwala woli wenyene niyo osoma. Ebyo niyo bijira walo mu muntu gundi tuzosaze umbaka sallallahu alaihi wasallam alo Abubakar Siddiq ntizosaze yabalwalire ngaminyikane. Ati lwesi mbakeza muswala Abubakar za kutula mu mimbali. Nabbi amukolera sayina ati zamu mozi saza kubanga abona nkanyala sazo munano kanyala sazo ombakada. Naam. Kale nina kityo Imam yesizana kifugiriswa kuba nti kumulonderera lw'ensonga nti mbaka sallallahu alaihi wasallam mati ati imamu atewawo lwekumukolachi lwekumulonderera ku buli kintu kyose kisaba akoleche kyesaba ali kukola. Amfunira bulayi. Hati imam kasita asoma iswala muswalamu asomeramu isura iye tagisa kuvunama kuza muruko kuza asi akole sujudu. Naam. Afugiriswa kuza musujudu. No, afugiriswa kuza musujudu. Naam. Ne kulini kyesi kutyamu kuti bano babere bali kukulonderera banyala baleka kutegeera sujudu lukuza yekirala.
naddala ziswala zesi kusoma mpola. Iswala ya dhuhuri ni ya aswiri. Imam asoma iswala asoma ne asomeramo isura yesu balanga bati suratul alaq. Adabula ku aya iyirometi wasjudu waqtarib. Ngali muswala ali kusoma mpola niye atagumutwe asi. Ati basira mbiteba alalukire ne mabere kino. Hari kitufu kiri nti imam nga wabere nga wasomera eswala muswala ayoyo nga wasomeremo isura iyitagiza kuvunama okavunama da. Ona confusing abanana basira. Ni nawe beri uli nyuma uronderere imam nga beri wafunire gama habba ge kusoma aya irimo kuvunama. Okaromo ati imam uyu kwa kumanya byesa asomerede nesi na makusomera aka na makusomera sura irimo kuvunama oba kutaasi gumutwe uzaasi ugobole wime ngoli ku imam da. Imam no kumuronderera byesa abali kola byesa abali kukola. Onfunire hati nga yaberenga iswala ye kuganika iye dhuhuri iye na iye fajiri. Imamu asoma ati wasjudu waqtarib. Ndamalongera kwa sura jindi nile kube woli nyuma olumumanyi wamanyi oti ayayo iwayo eti umuntu akola avunama kola otya nendi subhanallah wamanyira imam birozo bye woleka imam akuntu akali kukwibirire chesi imam bera ali supposed kukola kola subhanallah. Hati kofugiriswa kuvunama nga imam akuvunama da wozira kubyesi imam alikola ali kukola. Atuka leta rugezigezi batuti asomere byesi sene somanti kasitawudabula ku aya yokola uvunama waza watagumutwa nani gumutwa hasida. Wozira ku imam kasitare kakuvunama okavunama da nenga avunamire kola vunama ni nani vunama ni nayi. Ili abantu bandi bani rugezigezi aba muswala amumu nenga ni ali kubonanga ni ali perfect mabi imam byesi ali kukola bindi bitu ni agana akole byesi ni yamanyire. Nga wabero li mujesima abi wosaza okaba mujesima abi osinga nano osinga imamu imamu nga wabere nga makulembizira imamu musiru ni muzeni imamu musiru wene byesa akola bye busiru mubirondere paka isisole nakola chini paka isisole nawo lo china kubanga busiramu bwamu akitiwa nti kuliniko mukola kuliniko muronderere. Ya nkugana kukutebe kuku imamu line nga gumuzigiti gulimo ni binayo binanga batinano bijinji binanga bati bikondo kukwima ziraini kwa abantu kwimira kubikondo bi kiramuro kiramu busiramu. Hati kutera mabi kukubirisa anti cyandibere kirahe nga muri kwima ziraini nga gumuzigiti muri mu bikondo. Hati kikondo ni mukireka hagati bandi bime hano mu maso ge kikondo then mukireke cyonyene bandi bime kuraina jindi kubanga hekugana kutamo nano hekugana kutamo gamabanga hagati henyera umusilamu kugana abenga kwimahadwera muntu kumuntu amfulire nenga aberenga cyarobere nga hekinyalika nga atewezere wadwire nga baba atandikire era ini bagitandikireho nga kikondo kiri hagati kuluma kuti yimao pawo buzibuda hatuka ukalomoti swalo kugana kujireka lwekuba eriyo bakolere kino iliyo bimire ku kikondo da ofugirisibwa kuba nti iswala ogikola iswala ogisala nimuzemu nenga cyandibere kisinga kubulahi niyo no kusala iswala ayo kuimazira ininga kuima kunana kuima kubinana ku kikondo da amfunira bulai. Nam kiri kitiye na kusala iswala mulake ndwere naam wasome sura wajiram chekubonirako ogana kusoma bireyi wasoma qul huwa allah ahad wa marandi wira qul huwa allah ahad wira mon qul huwa allah ahad min liyang jidat wa mara wasar oba wasar qul huwa allah ahad mulake soka ni mulake ye kabine wasoma qul huwa allah ahad kiri kitene naam ekuli buzi boda ekindi buzi boda niki cyandibere kitufu cyandibere kusoma sura ayo wongera ko sura jindi wamfuna oba wasoma isura wongera ko aya zindi wamfunire niki cyandibereho usomenyo ugiremo ubengo kali nibyesu ukola ki nibye kusoma da nenga waberenga wasomera bibye nebyo
iswala kefada nekwandilemere kuti kyandibeere kiirayi wasomako ndi wasomako bindi lokina kubanga Allah subhanahu wa ta'ala aloma ati faqra'u ma tayassara min alquran somako bikwangubire munani bikwangubire mu Qur'an okibone so kekirimu bunani kekirimo buharamu bosizana da kyekabiri kiri kityena kusaala iraka esooka wagireesa negindi waleka kugireesa da naam umubaka sallallahu alaihi wasallam asomesa kiba kiirayi nga wabeere nga olukusaala wenyene ofugirisibwa kukola kyosi kyesuugana muswala unyala waleesa eswala nga nuugana ziraka unyala wavunama waleesa unyala waza kuruku waleesa unyala wasoma suratul baqara nga wabeere olukusoma nga olukusaala wenyene naam ofugirisibwa unyala wasaala suratul fajiri wagisalira saawa embuufu ofugirisibwa wadde dhuhuri nga wagitandikire nga olukusaala wenyene unyala wagisalira saawa zibiri zimbuufu utandika ku 7 wamaliriza ku 9 wenyene ofugirisibwa naye ayanga wabeera olukusaaza babantu ngewe oli imaamu naam imaamu aliniga mateeka iraka esooka ofugirisibwa kugireesako kajeeke iraka yekabiri yabanga isingako bubwimpi isingako kugamba buleeyibwa eraka esooka kerini kubanga niyo nono eraka yokumaka yekabirira isooka yandibeereko endeeyiko yekabiri yaleka kubako nano yabeko nyimpiko kusingako olaki kusingako esookere ng'olukusaaza abantu kyekabiri wadde rukuu oleesako mulaka esooka mulaka yekabiri wakendeeza wadde sujud kutaasi gumutu oleesako mulaka esooka mulaka yekabiri wakolaki wakendeezako hati imamu kimummalira kuba nti ng'ali kusaaza babantu mu rukuu kusoma busomi biromo biri subhana rabbiyal azim jimirundi 3 oba ng'ali mu sujud kusoma subhana rabbiyal a'la jimirundi 3 oba paawo anyala bamwongeramu kumwongeramu anyala asoma jimirundi 10 naam subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la jimirundi 10 lokina kuba kugana benyuma bano nabo basomeko subhana rabbiyal azim jimirundi jawe 3 hati wowe sibali kutangirira nga imaamu ali kusoma nga wabere nga wazire mu rukuu oba wazire mu sujud ukasoma obitulakola wabula londere kye simama libanga lye simama amalanga ali mu subhana rabbiyal azim nga ali mu rukuu nga akiriwo yiyongera kutendereza Allah jimirundi josi jesugana ngoli mu sujud nawe yiyongereze kutendereza Allah jimirundi jesukola ki jimirundi jesugana libanga lye simama amalanga akiriwo paka esana kola ki esana tulayo ne ukakalubiriza babantu uleesa ufana ngoli wenyene da kubanga enyuma eno mbakalo mati iliyo balwale iliyo bakade iliyo abantu bali mu business zawe iliyo ni abantu bali mu safari ngeze laganire kusalira ko hana amala akole kino amale aze onfunire ne waberenga olukusaza babantu kigana wabakola wabasasira ekigana wasala ngo olukusala onana usala wenyene da ne kofugirisibwa kutula ku imamu ngakolere ngakutangirire da kana kibebulebe ngana kubibaza lwekuba nti mwakuwulirisire jazakumullahu khair wa barakallahu fikum.